Anyang laki din! Nakapalis ka mat kumare. Papanangay? Mapanag ijay ili kumare. Inakman gumarang iti lansakan martilyo. Ha? Nasikan ngamin nga isimpak di galba, di banda ti kusina mi. Amangan ngamin no maitayab. Sapay kasla broken hearted ti paumaya bagyo. Nagpigsa ka no ni Christine. Aywan kumare. Iso anas ka nga agsagana tayo. Isimpa tayo dagiti naskan ama isimpa. Huwag nga rod kumare. Mala, labsan ka pa nga rod ha? Inako ni di paradaan, bareng adda nakapila at tricycle. Anyangay kumare, adda ka di iwaras ti barangay a relief goods. What? Hayan niya kamatin kumare. Saan pa'y lasimbang pati bagyong Christine? Relief goods sa adagos si damdamagam. Naninigurado lang kumare. Di ka di madanagan, mare. Ano addaman bilang? Adda nga adda tinagan mo itilistaan. Ay rumbang lang ang kumare. Agsakit-lakit di tinakam ko kan ka, no awan tinagan ko. Sika talaga, nakasao ka manan. Angaw ko lang mata. Anya nga'y, kat si kangarod ti sekretary ti barangay, iso asi ka ti pagdamdamaga. Ala, kasi tinakunag. No bilang ta adda maiwaras, adda tinagan nyo. Day, apay ngay Lloyd si kamutan ti mangilanlan sa di tayiro di ta kusina yaw. Ha? Kwa. Wana na. Kabaalak mat nga isimpa. Iso nga isimpa ko na. Nilakay mo ngay nga main. Napan nagtrabaho na na. Alangan mat nga yuray ko pailakan kwa na. Kat umayan ni Bagyong Christine. Ay wala. Uray da kami nga road kat insimpa mi mula di kusina may. Sapay napigsa ka no ti pa umay abagyaw. Ay, wana na. Iso anas ka nga isimpa tayo amin ang tinas ka nga isimpa tayo. Uray ni bakla. Kat napan matgimatang itilansa ijay ili. Ilansa na kanumot jayero ijay kusina da. Kasta ka day. Ay wala balasang ka. Makikita mi mo't nga agpaisaw jay maikikat ayero ijay kusina da. Wan nga rod. Awan mo't lahang ti sabali amang isimpa. No saan nga iso? Ay, una yung tikastoy. Nagpigsamot ng titudo kan angin lakay. Ay, uwin nga rod bakit? Nakabot-butay. Kasala may tayab dagiti yero di balay. Ay nasaan kumamot alakay? Kasanutan ngay no maitayab ti bubong ta. Awanan Ay, samot siguro Ay, nagpigsa ti angin. Maaring kumapsot tumot lang, hintun madamdama bakit? Sapay la kumaatan madandanagan akon. Nakabutbutang matanda ito ang bagyo, tatang. Huwag nga anak ka. Nagpigsa titudo ka nga angin. As na madadaan mo't jain lang sa kayero, yung kusina. Kapwiti kinapigsa ti angin, tatang. Sabi siguro anak ko. Inlansak mo ti tigas taunay. Yung kaslasaan nga umdas. Alangay nga raw kit nagpigsa mo dahil ito angin na. Uray ti bubong. Kasala itayab na. Ay, siguro, broken hearted ito ang bagyong Christine. So kastoy ka ulpin. Anya. Nagpigsalaki di dayjay abagyo anya. Wan nga rod. Uray lang na itayab di yero di kusina mi. Agraman ti bubong mi. Kasta ka di mari. Ay, uray nga rod da kami. Naitayab mo't lang jay bubong ijay banda ti balkon mi. Una hindi kastoy.
Sapay kumamit tawanan ti sumaruno bagyo. Uwan nga rod. Tapno no maisimpa tayo dagiti na itayab, kat saan tumanan ang maitayab. Sapay la kumakumare. Aywan kayam. Da kumare lagringay nga ta. Kumusta mat di balay da? Nalabsak itay mare. Naimbag dapay, taawan ti na itayab kadakwada. Kasta ka di? Nasaya at ang arod, no awan, tapno saan tayo nagpapada? Anya, mapan ka itay jay barangay hall, anak ka? Untatang, imawag nga ni Kapitana itay, at da ka no tinapat ti kapagsaritaan mi. Anya ngay kano day jay? Ni tatang mat, pagsasaritaan mi nga rod pa'y laang. San namat nga imbaga itay imawag no anya? Ay huwag nagpaiso niya. Ni tatang nga talaga. Ala, ingka nga ro din anak ka. Barang may papan iti tulong kadag iti apektado iti bagyo ti pagsasaritaan niyo. Bareng atatang. Napan kagayam nagtrabaho ita kumare? Aywan kumare, napanak ore kalkal pa si bagyo. Tay mawag mo nga ni Kapitan itay bigat. Kasta ka di? Katamong kumare, adagod Diyos ko. Anya dita, ibaga mo na. Adda ka no ti maiwaras asag 10K at tulong pinansyal kadag iti pamilyang apektado iti bagyo. Kas kumadag iti na itayab iti bubong ti balayda. Kasta ka di mare? Ay na, nagsayaat mo no kasta. Adamot lang ti usaran tayo amang tarimaan kadag iti bubong tayo an naitayab. Wan nga rod kumare. Hay, naimbang laingan, tada ited da at tulong. Kastaya nana. Isuma, tinangag ko apag sasaritaan da ijay tirsina idinapanak gimatang iti corn beef. Anya, no sa anak nga agbidot itinangag kaw. Sag 10K kano, ti iwaras da kadag iti pamilyang apektado iti bagyong Christine. Anya, kayat mo asawan nana, adamot maawat daloy da at 10K, kastamoten da bakla. Sigurado tanda itayab kat nga raw dagiti bubong ti bambalay da. Uray mo't siyak ano bilang laang. Nakita mo't jay bubong may. Halos 1/4 laang jay nabati asaan ana itayab. Alangan kit di mo't asyak laang ti saan ang makaawat iti jismel. Ay saan ang mabalin Saan ang mabalin? Jak itulok! Ape kasta tilangan bakit? Kasi lagdardaras ka. Makitkitam lang aruden nga dardarasak, sa ludsudong pailaang. Mala, inkaman kit di alaan jay martilyo kan maso ijay unag. Apay, anum da gajay? Anya lakit din aya, nagadupay lang sa ludsud mo, inka kit di alaanin. Anya? Nakabaybayag ka nga gargaraw nga. Ay, ala, mabitlaing, inak alaing. Anya ka din day tangar aramidem lagreng. Kakaisuna lang aro din asaan nga intayab ni Bagyong Kristin ti bubungta. Ang sikamot ti mang dadadail. Basta, agulimak ka lang, tasyak ti makaamu iti amin. Anya? Saan ang mabalin asa anak ang makaawat iti jismel? Alangan kit dimat, adabaklalaang kadaloy da ti makaawat. Jakla kit di itulok. Ay na! Kapulaan manan itinadamag mo at natulong ang maitid kadag itinaitayab ti bubong na. Dadawin lang matan da tabubong niya. Anya? Hoy, saan manen atil-tila ti mapan mo idandanon ije barangay hall si kala kaya? Ibagak ata talaga nakita nga raw. Oh, laglag ka mag. Maamwak lang asika ti nakaidanon. Ha!
Agsagana ka kanyak alakay, salbag ka kiti. O anya, saan na kami nga inlista iti listaan dagiti maikan iti tulong? Ha? Ha? Nagalasmet at talaga ti ugali man niya. Gaputa si ti sekretary ti barangay, pilpilyam dagiti ilislistam, salbag kakit di abakla. Mabit man lang, Mari Lagring. Anya ka din daytang ibagbagam. Ay na, di ka man aging diding awan ti amom. Amok asika tinaglista ka dagiti maikan iti tulong. Apay adi mo inlista tinagan ko, ha? Anya? Tapno mo, Mare. Saan asyak tinagaramid iti listaan? Laglagi pam dayta. Anya? Kan maysa, apa nga ibagbagam nga ilista tinagan mo, kat saan mo't ana itayap ti bubong nyo? Nasayaat mo ti balayo, idinalpas ti bagyong Kristen. Ay, jaske ka talaga. Inka ije balay, inka kitaan je bubong me. Naitayab ko naklangarudan. Usaram day ta nagdakkelan amulagat mo. Anya? Ay na, agar aramid ka talaga si Kalagring. Umay ka tapno kitaam. Tapno ilistam tinagan ko iti makaawat iti gismil. Managing bubukod ka talaga. Ulbod talaga na dyan, babae. Ha? Nakita ti dua mata. Amas maswan na dagiti galbada. Saan mo't nga intayab ti bagyaw? Ngamiso mismo tinang dadaal iti bubong da. Tapno lang makaawat iti gismel. Hay, una yan da dyan Lagring aya. Dapula ang iti dayta. Kastao na yung agura na kingka. Anyang laki din aya. Uy nga tatang, agasam man na panakpay pinagsasawa ni Barangay Hall. Pagarup na siyak ka no, tinaglista ka na iti maikan iti tulong. Una yan. Nagalas na talaga to galinan. Di ka gyaman, tasan anan-ano ti bubungda itinapigsa tudo kinangin. Napanapay lang minasumat. Salbag a babae. Ay nako, tsak amo na niya klase ti panagpampanunot na dayja Lagring. Aguuyo nga talaga ti awanan bain. Gapulangi ti Gismil, apaan nakmatan. Amo bantan dayjay, napatpatagkan kwa na ti kwarta, ngam ti panagkumaryo. Uy nga rod, anyat maramidak ngay, no awan lagan na itilistaan. Kat saan mo't nga rod ana itayab ti bubongda, isumat ti nagdadaal. Bay amon mare, gumura lata ano gumura. Awan ti mapukaw kan ka, nuguraan na ka, aging gat kay kayat na. Ha? Siga manan? One, syakmanan. Imayak tasaludsudak no anya ti update. Ha? Anya ngay, nailista ka din tinagan ko? Anya kamatan ko mare. Impakaawat kumatan kang ka, nga awa na talaga tinagan mo. Anya? Kasano nga rod itajay bubong mi? No awan ti maawat ko nga ayuda? Kat, alangan mat ngay pambasol mo kanya. Anya nga iti basol ko iti narabit mo kumare. Ay awanan kay tibain. Awan pa'y sir-servim a sekretarya iti barangay. Saan affair ti aramidam? Anya? Ay, ulay kamatan mare. Kasla siyak matan dagin basol iti amin. Nagkunang amin aya amapan mo ilikkaban ti bubong nyo. Kat nagsayat mat ilikalkalpas ti bagyo. Anya? No di ka nga guuyong Likabam, gapulangi ti ayuda. No adaman ti awanan bain ka data. San asya, sika. Anya laki din aya. Lagreng,
Saan ngamin ang nasaya at dayjay ngay naramid mo? Nana, nagkuna ngamin ken kaamapan mo martilwan dagiti galbayaw. Anya nga ita. Ay, adaw at tao ang nakakita, ang nasaya at jay bubungyaw idinalpas ti bagyaw. Kanda dumalang tinakakita, asi ka mismo tinapan nang ikikat, sa mo inwara kun kunti ti jarubayan yaw. Nana, saan ngamin ang nasaya at dayjay ngay narabid mo? Siya ita, si kapay dadaganas na amapan agong ungat iti barangay hall. Mala, huston nana, huston na, ngam sapay lakuma, tama amiris mo dagiti saan ang nasaya at ngar aramidam. Nasaya at anana, no na iturad yung nga imbagakan kwa na dayta. Ay wala balasang kau, kunak nga rod no sumungbat iti baribar, tatong paek kuma, ngam saan ma. Ha? Dilagbain iti kasjay nga aramid na. Wan nga rod nana. Ay wan gayam, saan na ka din nga inulit pa'y tinapan ni jay barangay hall. Nakunamot ni bakla saan ka nun nana. Siguro mabainan ah. Ay rumbang lang agbain, mapanalagka-lagka bunjay bubong na, sa mapanagriray jay barangay hall. Nagawan kat abain nan. Oh, anya nga ita bakay. Kunam nulaing mo. Ngam kinamaag mo kay diya. Lakay. Nagsaya ti bubong ti balay ta. Ngam no anya nga minaya ti napanunot mo. Tanapan mo minaso mga saw. Ala, huston lakay. Di ka madanagan, tasyak ti makaam mo amang isimpa. Anya? Agar aramid kanto mga minti tiltila. Gapulang tanamuam nga dayuda. Inaramid mo ti amom awagas asaan mo't arumbang. Ay, anya laki din aya. Awan ka pa iti husto apa nagpampanunot. Huston ko nakot. Alay karugyan nga simpati bubong ta. Tanay, adda ka naman hindi sumaron na bagyaw. Mabasa talaki din ito yung unag, nubilang lang. Lakay, apay ngay nga awan mo't tandagitigal ba nga impundok ijerwar? Ha, nay, napananay. Diya ka mo lakay, kunak nga isimpakon, ngam awan damutan. Tay tanti kong kunakay. Anya nga ron ti usarin tay tangay. Ay, mabit man laang lakay, inak man ijay ayan da bakla. Anya? Inak laag damag, no adda nakita daan na nga lang. Ay, anya, mapukpukaw dagiti galbayo nga inkargam laeng ijarubayan nyo. Ay, huwin kumare, di mimitin na siputan no asino tinangala. Hay nako, masigurado nga isudang ijay imat ti ubing indi kalman. Anya? Kunada siguro no saanen amausar, nga puta na maso-maso kat nga ron. Napandan ain lang ko ijay siyap, buti landok ko naman. Anya? Isa ron nung pakitin amaswan at adigi ho tapno mayan. Ha? Ay, unay mo't din ti panagsasaom kanyak, mare. Ganuan man. Maswemon. Tapno mapantumanan alaan dagiti ubing dagiti istilban. Tapno awan lang arot ti mabati. Anya? Nagkunang aming kengka. Amapan mo rakrakan ti bubungyo. Anya nga ita? Heh. Agparikot kalakit nga rod no anya ti sukat mo. Anya laki din ta ugalim. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay,
panang tarabay.